Patalo fatu nei da fou le lofo le tua. Eu tô sume fa fenga mo to fatu. A pe foi eu to au lotu te tas. Ai nga uma e kalesia. E o fai o mo mai tatu. A sa nga lotu me tai au. O le aso le ia se aso fatu ala wa mo la o ke se no uma la mina to. O se aso foi fia o mai. O ala so malu ia Yesu Cristo. E sa mi ai faltanga mo. E ala le ai le o fale, no? O le aso nei o le aso fai moi no le aso mo Yesu. Ai le o te mo Yesu, mo mo Yesu. I le lua afe o sile atu mo lua afe tau sanga tawa. Pa o le mea le ala fa mo natu le o ke usana. Ai le o te mo Yesu le so. Pa o le mea tatu te mo firma natu. Mo te fa mo natu ia tatu. Po le ala mafu ama le mo lua Yesu. O no isi. O aso nei o le aso mo lua Yesu. O fai ne maso o pati ai mo fifia ai. Mo ai de o le ngana le aso ne. O le ngana le vai te. O le toe fa mo natu. O le mea na fai ke viso mo le wano tangata na sala e o ma. Ina ia tatu whaafite ai o ia mo watuani i ina i. O le mea la le ia o le hao la atau whai. E whaamamala mati a po le ato mua le ngana o le nei vai tau o le aso kuriwa Yesu. E se ale mea na mriwa Yesu o le satau. Pe o le mea ea o paulawa o le fia mriwa Yesu. Ma le turanga o ia Yesu. Pe o le mea le eisa mafua anga tala whengai. Ma le te tau na e loa ma o loa. Na leina ma liu le li tatu o li o Yesu Kristo mo satau. Ai sili al tatu o tuspai o ina lava o le afa mamalama mai ai. Le tonu o le saa o le nima tau. O le aso mo liu o le li. O le ala afa i tau atu na i tusia. E lima teite ina i lau sui. Mai e mamalama i mafuanga tonua. Na leo na ma liu Yesu. O e ma. I lunga sa tau. O le tatu tusi mo uala mo mai le kene se. E tonu vai pa sulima. O i la wale mafuanga ma le tuspa ia atoa. O le tevi mua lea na whai loa mai ai le atua ta maa. Le sau o Yesu Kristo. I le kenese no tau pa. E tolu pa sumanima la whai tau atu. O te whātu puina le whitanga ia te o rua ma le whawhine. O lau whanau fo i malana whanau. Na te tui momo ina rona uru. Au oi. E te tui momo ina lona muli vai. O le whitau no lua le o lo whapela o na tau mai a Yesu. O lo maua lea i le mafuanga na le sau Yesu nua whangai le malarangi nei tau te iai. Le maua lea le maua lea na tau po tolu whalu whitau. Maua lea na tau po tolu whalu. O le whai le angasala, mai le ti a polo lava ia, a wāu angasala le ti a polo taru le amatanga. O le mea lava lea na whaalia mai ai le alo le atua, ina ia whao matia e ia ngaruenga le ti a polo. O le korose o lo dau perua pa suma lima, o ina ala lea le tau nua i loa, le mafua angana ia e le kene se tosu lima, e tu ile ulo ngata. Fa fo foi le la feitau korosero no tau pe lua fa su fa su lima feitau. Ina ua solo ia le tusi lima na sala ai tātou i tu la fono sa te e mai ai a te i tātou. Wa ave se ina i fo i nai le vai loto. Ma faa mawina ai i fao i le sa tauro. Wa umo na tu e se ina e ia o li sili ma fai pule. Ma faa lia mai lea o i la tou ia i loa uma. Wa manu malo ia ia te i la tou i lea lava mea. Ua tu se moro uli i lau whaafonga. O le luka lon tau pa whaafa pa sumar walu o mea umoro ia i tonu i nā luka. Whaa sumar walu. O mea ia le tau Yesu e whai mo o e tangata. O lo mo mea whasuaswani la whaita watu le whai pa sumar walu.
ia o ina lai fa mamala me nai o I misio me tele ta sau Yesu e fai molo sua o lunga le nganga o le li a wawa na fa'u mai a tia o fola le tala le ye matitiva wawi na mai a e ia fa malo lo ye lo momo e tala ile sa o tonga ile tafeanga mai a pula mata o e tawaso e tu sa o loto ye o fa sawa ina a ole le mama lama le tele o mea o ngā ma ta ua na fai Yesu mo o e le aso nei bo le aso lea o ta ua le aso maliu o le amatua e ofo tele lawa I mea fai Yesu ma le situ o la e la ngona I nā le alofa monia o le atua I a te oe ma o le amfai foi o la I se la ngona I a te oe te manatu ai e te alofa I le atua o na lona alofa I a te oe le mai o na alo pele totas e maliu mo e lungo le sātau a fai ele ai te le fie malama te le fie lo foi na pawal mena le o le aso nei o le aso maliu o le aso le fai lau inu ngā pia ia be fai fui se ula ngā maruana po mo le aisa o lo waso fia nei te whawai o le ea se senga oe ma le tani le isumu I le leona tānoa mai pau ale o le povi po ai le aisa fai ai ia lono winga e tu se le ia ma oe pe a fai te leo mama te le fia marama I le tāu o le aso le aso maliu I Yesu a o le mea te fia fa vena fa mna totu lau sungo o le folo ino Yesu e sau le tatu langi e lon tama e le ese mea fato atu puana nafi fa be o bona lon tama ia Yesu e sau na nafi o le mea na amata mai o I le crucial kenese fa fonga wale kenese tolu fwe sulima la feita wa o inana mafua I le folo ino Yesu e sau o te fatu puina le feita nga ia te ulua malfafine o lau whanau fo I malana whanau na te tui momoina lo ulu au oe e tui momoina lo na muri vai o inala le perfetanga mumu ana fai e le atua o vavalo mai le atua o le a mairo la tali e to tasi na paula le tama na te langaina to I lalo a tama e vatalu mai le amatanga e mamao ala le mea le perfecta mai ai ia o na whapelalo lea na rue le atua e whaapasenga pe whape fea o na o mai le tama lea lea la alu o mai Isaia oso mai Isaia tutonu ia foi mai le perfetanga Isaia e iwa foi pe ono wa whanau mai mo I tātou le tama wa fo ina mai mo I tātou le atari e ilo na ua le malo e ingoa foi o ia o le siri ese o le fai pule o le atua malosi o le tama o le whawawau o le ali o le file mu ia o ina whatau o le whatau le fio mai o Yesu a o le alama ele I o le teimesa o Yesu o le a whapasenga lawa e le atua po le a le whainga e mawhai ai o na a fio mai Yesu le tātou langi o le atali o le atua a taula le atali o le atua lono winga e tau o tere le atua sa o lona atali e le a mai a whapu momo e le a mai a foi a whapenana te au tu mai Yesu le a ina tāpera le leia e le atua le mawalo mai le atua le amatanga le va tere tau mai le atua la sau Yesu ia le ufa mai la foi mai le atali mo tātou ia umol nā to e perfecta mai le atua le Isaia e lima suma tolu alfe upu e fa lima ono ia wafonga mai le la feita watu le fe upu fa le fe upu lima e moni wana tau ave o tātou tinga mana tau ave o tātou whanoa noa aua tātou manatu o ia o taia o fasia e le atua maua whatinga ina aua manua o ia o na wa tātou sori tu la fono o momo o ia o na wa tātou a mio leanga o le awa inga e file muai tātou sa i o na lunga lea o na whaalawalawa fo'i wa malolo ai tātou
Ia o le la lama o lo perfecta mai le atua e ala e na au. O la e tau whai tau mai le tamale a le asau. O Iesu ke viso na le asau. Whamai a o le sau e tinga ina o ia o le a whaasataru ina o ia ma o le a whaapena o na whaasataru ia o le whaaranganawa o le a tatu maruru hai. Ia ma lua le atua e whaapena ta pena te atunu. E whaui mai eiro na tari lea. Pira sa pena i e Israel. E apela amo, mal whanau apela amo, isa ako, se o ia ia kopo. Ia ma whapenalo, whaele no o ia Israelu, se o te mina o whapenalo, tu lai mai. Ia Saulo o Tavita, ia se o mo mai ele, le nula Israelu. Ia sauelo mai Iesu i tonu ina, lono mingara. E leo se mea whato a whaia na nafi le sau Iesu. O lewa tere na mawalo mai Iesu. Ai nei wana o le whalo munuri o i se ono su taswe mo mua whafonga le perfitanga loia. O ia urunga le anganga o le li o Iova. A wā o whauina o Iova e tāla i le tala le lie i e o tinga ina. O ia awina mai a o e fusifusi. Ie loto momo e tāla i le salotonga i le tawhianga. Ma le matua te tala ina o e o fusifusia. Io e ale la. O Iesu ala e whatau mohena perfita. Le ala o walo mai le atua i lona tali e sau. E na mafuana walo mai na o whia ina a tama e vai whatoanga i a Satan. O le whamairo le atua. E le tama la whana o le whine. E sauna te tui le ura ngata. Ia le ala o a whapenana mafuaina sau Iesu tatola lana. Ai whamai ratare i pele ai tō tasi o le atua. E le lua le atari o le atua la tō tasi a. Nau Iesu ke viso le alo le atua. Ia ua mai a le atua, ua wero le atua. Paura le tamana te langa ina tō i lalo a tama e vai whatoanga. Ina ua whea ina a tama e vai il ti Apollo le whatoanga e tena. Ia ma whapena i lo na fai a fufuanga le atua le whapera, whasarina le ungarine, ma turi ese mai tena. Ai whora mai na te di o le asau. O le asau e langato i lalo a tama e va. A wai e tere tanga tere mamalama le mafuanga sa wa Iesu e mariu. O le santa ia na palmea e mamalama i pei fwere le se mariu o se tangata fai e tongi o la oia pe se life insurance wele. Wa vermari o Iesu e mo e oere ola e whawawau. E le ai. O le matua i tele o le tā ua ma le au ngā. O le maliu o Iesu ke visu. Mai o le teimina nei. O le atamu whai e whamarama i atoe. Mea umana fia e le maliu le nei. E siri alo whawsangai ma e loa. Mai o te lo foi o lo ta whai o i le o le whamarama o e mea umane. Ina ia whai ei sau whiwhiringa. Ia e la ngona i le lofo le atua i atoe. Ia ma mea na whai e le atua i atoe. Awana e pongisa. Ai mana ia alo whafsanga i ma mea ia la whai lo atu le pol nei. O mea ia la sau nia i Iesu i atoe. Mo oe runga le satau. A o usura e peseu inga le mariu o Iesu le nei vaitai. A o e mamalama i mea na reina mariu i Iesu runga le satau. Ia le ala tau whai atu, e whamamlama i atu. Ana e le la titi, no whai atu au e tele, se furu le ia mea na saunia e le atua mo tātou. E ala le maliu i Iesu. O le ti whai o mea ia la au whala watua le whiawhile nei. O mea na whai a ina i atama ewa, i tonu whatoanga i tena i a Satan. O mea na to i lalo ai, ma le i loa i atama ewa. A mea nei o mea na whaai le atua i a laua. Ai ono leo stai o atama ewa ma le whalongo leo stai na na mafuai. Ono ngā uia Satani mea nei. Ia mai o mai le so o la ngā oia Satani mo nistangata wala tere i mamalama iai. A o le tangata mamalama. O ia la o te whafo i uma iai mea uma na ngā oia Satani i tunga mau. Pepe na oia Satani e tena. O ala ia mea e se furu.
me mua ina ua whenu le tua e atama e wā. O le aso a te rua ai hei le lau te rua whioti ai. Ia mai na whioti atama e wā i le aso na la ai le lau. O le o ti la le i nea na tupu i atama e wā. No o ti whale anganga. E le so ti whale tino. Whaafonga fwoi le la tau o ti ate o le whamau ninga na oti. Na oti whale anganga la ua e le wha pepe pero le tua. No, la zona ai e atama e wala whioti ai whale anganga. Whai tau mai whale i ane lima whai polusu wha. E moni o te whai atu i a te o tou. O le whaalomo mai la upu, ma tali tonu i a te ia na au ina mai au. O i a te ia le ola e whawawau. E le o fo ina whaasalaina o ia. Au o atu ia i le ola. Sa i le oti. Ia wai whaalo ola oe. Ai whapenana e ai a Iesu, o la e mōre le ola. Wha mai sa e oti. A le wai watu o le ola. O atama e wana wholwhol e le tua le asola te ai e le fua le lau e whioti ai. Mai o te tau atu i ate oe. Whioti a atama e wale amatanga. E le i amata le mea e whioti. Ai sa malosi le whalongo ma le usta. E voi la i tangata la e whioti a. E le whiora la e whiora i a o tangata e manuoti. E longo fia i au tala e te uai mangoki au whamkaranga e whai. O voi la pupura ke pupura manga ke oki. E kere i o la aua foi kere i whaura inga. O na ngā ua o lewanga o ki la e kumu o i leanga sara. Me foi ngā e la inga whape ngā ua mio mauanga maukanga. Ai tia ke mongi o ki wa o e ngā ke oki kere i ola mai lava. Ai wha mai e su. E ke kari kongo ia Iesu ma le ngā winga mai o ia. Wha mai le wha mai o la o mua e ora. Sa e le oki. Kasi ngā mea mo mua. E whai e o ngā whaora inga le ngā kai a Iesu. E ke airoa mai kari kongo ia Iesu ma le ngā winga mai Iesu la rang. Ia ua mua o ele ora. E le koe mua o ele oki o ke mua o ele ora. Longa lua mea ngā whai e Iesu. O le kulanga lea i le whale leinga Iesu o le kangaka ma le kua. Wanga le anga le wāo. O akama ewa le kaimil ngā ma le kua. O le uska. Le uska i kere o akama ewa le kua. Nga le ei le wāo. Penga moku sia i ngā le mafukanga le kangaka ma akama ewa. Mio e. E o wema le kua. E whafonga fwere i le lua le... Ko ni tonga po lima fa po zuwala zu malivo fa fonga la fa kawa o mea mo fo i mai le atua ia wa uma ona fa le leia ia o i tātou ia te ia taru Iesu Keriso wa tu ina mai fo ia te i mātou le ngaluenga o le lenga o le nei sa ia Keriso le atua wa fa le leia ia le larolangi ia te ia wa le ta ua la tau ang sala ia te i la tau wa ia tu ina mai fo ia te i mātou le upu o le lenga. O le mea mua la ma sa uia Iesu ulunga sa kaulo mo oe. So skaka iei oe mao. Oe ola hai. Lua. Mo lua le lea i ma le kua. Kasi ngā mea sa uia e ma liunga i o Iesu. E koe wha le lea i oe ma le li. So a whaila e ki le i ma le kua. Ia le o ka ua pia ke oe. O le kasi ngā menga mali ua Iesu rua sakau. E whale le e ka kou male kua le koko Iesu. Wa le o kau mai kuspa ia. Ngā paua le o le kangaka ngā whale le ia le larangi male kua. Po whale le ia kangaka larangi a sala male kua ambio kou. Ngā Iesu Keriso. So a walange e misia o e la mangoa. O le ua mai Iesu. E whale le e o e male li. Le mea ngā lefa mai o le mafuanga ngā wa mai e le kua le lenga. O ngā Keriso Iesu, o le mea longa lua ngā. O le mea longa kolu. Fua mai kua fwai le kai minga kuri ei a ka mai wa. Kuri e se malfakoanga. Sa e le la au o wa o kongo fakoanga. E tena. E le la au e lo ele le ima leanga. Sa e ma la au le ola. Le la au le ola la au. E a ia e a kama e wang whiora i le whawawau.
Ala kai minga sala ya ka mai wa. O kuri sai mal fa kwa. O ngi ko pai la o le ola. E ke o ko fe ola la o. O nga vai le angelu ke rupi mal serafi. Nga ki maka mai ke o pe se kala fa ngole ke fa ku ya o. Nga mo le me ya ke le se ko fa po lo fa mo do lima. Le la pa ka wa. Ke se ko fa po lo fa foi o polo lima, le la fa fo mai la foi ka wa. E ke wa fa pe ai o se kala fa ku me le va ko po se kala ma ko ka le sia. O foi o po lo ko lu mo foi o polo fa le la foi ka wa. Ona tulia ile o ia Jehova le tua ai fa to anga e tena. Ia nga lua ele na faia mai o ia. O ia tulia tu lava ya atamu. O ia tō fia fo i ke rupi e no fo i le tui sai. O le whato anga o e tena. Ma le peli wafi mumu. O lo fe liuli wa i leo ai le ala i le la au le ola. Kasi le mea le i loa i ke le ngaka. Ngam kua leo e le kua la au le ola. O ke koe pae a ka mai pa. Ai leo le angelu ma le peli wafi. Ai ke lo la o e. E rei koe ai alfa, e whio ki a kama ewa ma whangau a kama ewa, e rei koe ai e fulau lea. Ai e mua e laka, se ua liu ki ka ngaka mai la au i ka ngaka. Whamairo leo i e su, i le, i o ane mga pio, nguwha ua lima whawha mai la whaikau aku. O le ai lo tino ma inu lo toto, o ia te ia le ola e whawawau. Ia le la o ia i le aso ngata anga. Le la aula le nga kua la o le ora le sa kua whakoanga. Ia le o sau. O le sau la o se peo se la o sau o ka ngaka. Whamero leo Iesu, aira ia kia, ma ingu lo koko. O nga e mauero lo la e whawau. Kasi la le mea longa wha. O i longa koro. Kasi le mea longa koro sau Iesu e whai. O ia le la au le ola ke ai nga e mo le ola e whawau. So longo winga la. A e kari kongu e a Iesu, ma e ai a Iesu i le whakusa longa kingo ma longa koko e ala i le sakala meka o le whamankunga. Ia, o ngā e whae loa ia, o le ala le ola e whawau. So o Iesu le aleko le afo i le la au le ola le o i whakoanga ke se mame. So, awa ke e whewhe ke kau mawhai mai ai. Mai ingu i longa koko. Ia, awa kati ngā sa wanga bewe seira le au so. Pa mai tore. Leo whamai kako ka i ripi. Le longa winga ai ka ngaka i kako. Ia, aere i loa lauri. O sa wanga Iesu e whale nganga longa winga. Mai Iesu ai kari kongu mai akia. Mai fa benga e kalia ia nga makule le ola e fa vau ia ke. So le la aula le ku fa ko. Le o sa ngai o le kingo mai o Iesu. O nga ka singa me fa Iesu fa ka ia Iesu o ma ko mo le fa vau nga oi. Fa ka o ma ko pa ia ku ia ke o. Ia o mo foi le fa vau. O le mero lima per lo fa. Ka si le me sa ngai Iesu mo ka ko. O maua lea i le e peru e whawa mo suma le ongo. Le awa whonga la whaika wa. E peru e whawa suma le ongo. O le nei au soe, o tātou sa o loto uru atu i le mea sili on pa ia. Ona o le toto Iesu. I le ara fau e o la ai mo whapa ia ina e ia mo i tātou. I le ia pui pui. O lona lava tino lea, mo ona ua ia tātou i le whaitaulanga sili e pule i le whale o le atua. O le mera ngā e la kau whamakara kui ake o e anga e kere kaka e leo whama leo whai mo whikau le whio ngā leli. E maa ngai alo koe whikau, ngai mamana mai le mera la uku whakui ake o e e whiawhi. I le keimia ngā sala ea ka mai o. Na kukuri e sen man whakoa. Ale o feka o ngai kuri se ka mai ba ko. Alo mo inga la a feka kuri se mal fa ko. O kuri se mal mal le ko.
ma le ko ye se malu le khua ile ya kama wa fo ku ni se mal fa ko o ka mai ki umala kama fa ko fa nga u mu di fa fo fa ko anga lo ngo ku ni se malu le khua e fa nga mai la ya kamo kaino ma pelu la fa nga mai fa fo le malu le ai mas kama ki fa nga ko le malu al malu le khua o kangi manguia o ya o lo ia ngale provision le khua lo ia le protection le khua o lo ia le position le khua o lo ia le peace le khua o lo ia promises le khua nga lo vinga o nga lo ia le kele o kamao ainga manguia le khua mo ka khangsa ni mo ya le la ukuli wa ese me le kwase ese me fa ko ole si me e lo al fa ko anga le etena ole fa ko anga e mo kwa e mo wai euro mo ka kia le ole ka ma ai ngora au e mo mai ko nga o mo wi ole ko e mo ma ja se nga le ko e fi le ko nga a le o ku le se ya ko mai ba lo wingo le ai se protection le ai se provision le khua le ai se piso le khua le ai se position le khua le ai se blessing le khua o mo kwai le ai se me o fua ka mai ba o mo kwai fua mo a me o maraua le ki o fa ga mo ka mo a fa so ke ka ma ku le ka ma le ki la me ma fo nga me ya me nga mo ka me ki fa nga u fa fo o le fa un po fa nga u fa fo ma ma le ku me foi la le ka que fa nga u ma ya nga ka la nge fa nga u ma fa fo le mo se ki fa nga ku ko ma ma le ku a o le saula yesu que qua manga que fa caia Yesu o le sawa Yesu o sawa ko fa un fale ka ko ko ma le a fa lo me la ko fe ka o fa lo foi le a ko fe ka o nga tia ka e fe ka o kusinga e per o le mele ia tatou fa la talata tuai ma le fa ma losi le no fo ali o le no fo tu noa ina ia lo fa ina ai o tatou ia mau ai fo i le no fo tu noa e so soani mai iona aso e te tawai. Io famiglia che ko fa klaka. Lo wingo le men ko le sei o famiglia mai ka ko uru ko ye. Le la ko ave ka ko Yesu ko mo malu le tua. So se ka ngaka la fa nga fo winga. Mo ia e nga we ko mo lu ko mo malu le ko. O le fa le nga. La ke fa fo mo malu le ko. La ke fa fo mo ma fa ke e uru ko mo mele ye mo malu le ko. So kasi la le mea sa ungia e Yesu. O le whau whale o e ma u kongu ma manu le kua. Pea whau e kari e Yesu e pe marim whao. O ka uma lau whangau fōwinga, lau o whale. O ka ngaka e le whangau fōwinga, ia lai whafo. Ma whanga whanga ke mai e lua koe ngaka, o ka ngaka whale inga ma lau le whale inga. O lau whale inga o lu whale, i le mamaru. O le whale inga, lai whafo i le mamaru o le kua. So me voy lea ia manga ia valo mama. La so me liu mar koko Yesu. Fa un fareo Yesu ko mo malu le. O se me nga ma ko fie ke le de. Pa ko mai foi le o le se ka le mamla me le malu le ko. O le yuka. E ile yuka al fe por su fa. Nga fa fo me la fa ko o le yuka. Yuka fe por su ma fa. Le la Afrika o ki e mamla mai. O le nei, le ia te ia na te mawhaia o na leo leo ia te otou ina nei pa o. Ma tu ina atu ia te otou ua le po nā i uma o lona lava mamaru ma le fia fia tele. Ia, ko inga ko ina mamaru o le. Le se vai la o. A whailanga kuri a kamu a eba ele kua kuri ese mele mamaru o le. Nga o Yesu a koe whaaru whalea o e mai i le mea kuri e a ka mai. Wa le o ka ua koe whio ki a ka mai ma ka ka uma whanga o mai loro.
Nga feo ki umai fafo mamaru le ku. A o le saura le sa o Yesu. E sa o ko fa o fale vanga o e va makamu ko ngol mamaru le. E ke unu fale la mamaru le ku. Ele ngaka o mo o provision le ku. O ia blessing le ku. O ia ke o protection le ku. O ia ke o position le ku. O mo promise le ku nga o ia ke o. Ia ma le pisa le ku nga o ia ke. O ke le o mau maui o le ku nga o ia. Ia fia la ia o ia nga ka o fala inga. A o le fala inga ia. Le me ho nga fa benga. Pero kala le ku nga fa ia ke no. La me ke fa o e o furinga. Anga e foi me o fa ko isa mo e ke le fa benga. Ia ai o le ala fa benga o le fa fo malu le ku e le ulu ko malu le ku. O le melo lima. O le melo lima sa ungia le ku. Ai ai le scusi le la fa ko fo me foi le la fa ko. Melo lima le. O yo lunga le nganga o le li. Awawa na whaau mai a tia o e wholafola le tara lei e mātitiva. Wawina mai a oe ia e whamalolo i e loto momo. E tā lai le saolotonga i le tawhianga. Mai a pula mata o e ta waso. E tū saoloto i e o whaasawa aina. Ko mero lima o ngā ruenga maha whae ki a poro ngā upoia i ngā kamaewa. Po o le whaasalanga ngā kamaewa. Nga mai ai kongu mea ngai fiku ki ngai ia ka mai manang whanga. O mea ngai fiku o le angasara, o le kingo, o sa kangi ma ke mongi, o le makiwa, o fiku ma malaia, o mo meo o mai ma wha mai. E o lawa i kulanga o le ki ngā ma fakia ma le loko momo ma le ma omo o ngala o uma me uma o ngala ngala ki aporo e foi e ska kala e le karia Yesu Cristo ile upu va pergani o le consequences ngala sala kama e ngai me ngai fiku e vai le kele o pe fa sa ngai me kana o me wala ngai ke ui ai ke ma fakia ma e polonga ia i mea nga aisa anga kire i whaurai. Ai kasi le mea nga sawa Yesu e whaasa o loko kako. O le maliula Yesu e whaasa o loko ai oe mai meo e poronga ai. Pe o isi mea nga e whiku rai ka ua i ngā le luka e whaafa upa superman. O mai o le mea nga maliula Yesu. Ia ma sawa i le nganga pa ia o le kua i lunga ia Yesu. Se i whaasa o loko oe mai mea ia whiku. Ia ele se kai me ka ko karonga i me fiku. O le ka fa uma ko sa fulua me fiku ia kwa ma ia. O me o mai sa ia le ku moe. Nga ka ua ele ku i mo morte le Ioane. Fa un po ko ia mo fa po van, ka po ko po van. Le la ko fa ka wa. Mo mo ia ta po to po van. O le fai le sala. Mai le ti Apollo lava ia. A wawa ang sala le ti Apollo tanu le amatanga. O le mea lava lea na whaalia mai ai le ano le atua. O le mea lava lea. Whaali mai ai e sukeriho. Ina ia whaumatia ia ngā ruenga le ti Apollo. Se whaumakia a wale ngā whakawhora mai o i kele se konu lima. E sau tu i le uru ngata. Wabai kasia nang sa wei e su. O sau whakoi lalo ki Apollo. So le mea foi lea e fi e mai whafkai e o kwa i ko i lalo popo al ki Apollo. E les ka mai ko i lalo ki Apollo. Mo kwa i vai ingal ki Apollo ia Yesu Cristo. Alele e uma me se furia ngo fa lo a ki Apollo. Sa Yesu fai mo ka ko i la so le ma lunga fai le alele nga mali wai. Me ngo e la fai ka wa kuia ke oe le momor ko lito ka upa suma lima fai bolo suma la o fai ka o le toe fili e fa o motia o le oti lea o le toe fili e fa o motia lea o le oti lea io a bere o ki ma fili o ka uma ai ke no
whako i lalo e su leo. A wafo i anga e sau i e su e pule sakangi leo. E pule sakangi leo. O le kai mianga whai ingai sakamu a ewa. Ia, whai ingai whai malau e ola ma leo. Ai ave sa nga hoi sakangi le mele le pule nga. Whape whianga wha maungi e le pule sakangi le i leo. O lo mole le e pelu e lua whai mo suma wha. O ngai e le mau ngai ke i loa i loa. Nga pule sakangi leo. E pelu e lua whai mo suma wha whonga la whai kawa. Awai matua whaatasi o i tātou mo ke riso, pe a whai tātou te tāwhi mau lava i lo tātou mo i whaatua tua, e o i ngata anga. Whapusuma wha, e peru e lua whapusu wha. Ia, so wha. O le nei, ina woi ai li whanau le tino o tangata ora, na whapea fōi o na o iai a te ia, ina ia whauatia e ia i lona mariu o lewa iai le maro e oti ai o le tia apolo lea. O lewa iai le maro e ha? E oti ai. E oti ai. Lo domingo le maro o le pule. Kutaka ngai le victory. Mai o gaga e le victory e le vele le oki. Authority of death. O sakan. E fa mai o koe mele nga fa koe lalo i Jesu o le mariu marau. Mai o koe fili ngang sau Jesu e wha o muki. So se kala fia la ia ke o ke pole pa o. A fai o ke o e mariu ngai coronavirus. Se he, pa wale mea e wha o la inga, wa kalako ko ngama, ko mai uia ngai o ki ai ke o la pea. E ke le whai inga, ke le ngofofo ko ngama o ke kūru mo le kua mai o le o la wha wau. Ia e fia e rei e le mea ngā. Ia le mea ngā fia ngā ngā wa. Ro ngongo a. Ia wai, sore, wai keri kiringi i mea o whai e Jesu mo ka kūrunga mariu. Ia le mea ngā whiku. Ia, kasire mea e o whai ka ko, sa o le pesa wai le pungi a lava. E ofo, ngia o e pese mai e ofo. Wa i ofo ka ko mera o fai reri. O le si mea sa we su fai runga sa ka lo mo e ma. O lo mo le ange fai mo le ange fai po su lua fai ka. Au i lato umo e na talia o ia, ma whātua tua i lona suafa. Na ia watu ia i o lea manuia. Ia vea i nā tau ma whanau a le atua. Lea wa ke ia wa vea kako ma whangau a le kua. Ke le me kako o le leanga sala ma le leanga ma le makanga. A le o whai ma whangau, o whai makari, o whai ma whingia le kua. Vai ra o ia, kau kia ke le makanga o fia le me. Sa o le kala hoi le sko ingai o, anga salanga salara lea ke ia o kari o le kua. Ngoi ia ke o me o whai makari o le kua. Ia whai ngā mea, whape ngā rawa. Le mea ngā kau kia le mari o Iesu. E se ale peko ngā oi mea le si ainga. Ia e ke o e ma e o whaola inga. O karia Iesu o ave makari o Iesu. Ia me ke o whai ngā koe ngā mea. O le kuai. Se me e se ma kau ki o le mea. O le ave ngā ka makari ma whinga o le kua. Le mea ngā whia ngā, ngā whiku. O le mea ngā walu. Ro mole mo pe ke lu ka pu ro fa pai va. A o tau o le tupulanga o filifilia o tau, o tupu ma o si taulanga, o le nuu pa ia, ma le nuu na whātu ina mai, ina ia o tau tau atu, o na le lei, na ia wala au ia te o tau na i le pōri uli, e o ino na lava malama, e matu wā ofo ai. Io, e ofo, e mo kwa i ofo ia me le o kupu. E o foi o e pa foi ke mama na mai ai. A o fa ko a o nga mama na mal me nga le ma le ui su ru sa ko lo. Sa ui ai me ke le mo ka ko. Se nga le o fo le me fai. Le fa mai wa be ka ko mo a.
Mau paia, kanga paia fa mai o kupu mo si kaulanga ya ke ngo ya ka ule kupu mo si kaulanga. O sure. Ka o kia voi ko ngame. O le kupu mo si kaulanga. Ya ke wa kupu mo si kaulanga le me ke kai ya kupu mo le si kaulanga. Me nga fa e o Yesu no sa ka. Sa ungie Yesu ka ko. Fai makupu mo tika ulanga o mo kofia le. E ngai fa mo kala me mo pe ke lua. O le mero longa iva. O le roma ko ongo fa po fu ko. Fa fonga la pe kawa. Awa o le oti. O le tutongi lea o le amsala. O le ola e fa wavam. O le mea foi ina mai lea e le atua. I lo tātou ali o Yesu Keriso. E mo ele aka, la e ora fa ba mo Yesu. Ele e se muka, se va lo ora ia. Fa pe kai a Yesu o mako mo le ora fa ba o. Le e se fa kalanga ko fa ia ku le me mo ka kia le me o fa ele. O le o ke ko kongi le o sala. A le ora fa ba o le me le foi fu ele ku ia la ia Yesu Keriso. Se vai lá o meu pai sulo mali o mocaco e mo ele ora e fa pau meu muri lá era vai ka o ko me lo ngai va me lo fiana vai ka se fulu o me se fulu lá é a coi o le veo Yesu ma kupu no mar funga ele lo mo le fa linga e lo fulu lo sfulu foi un po' fa mai kau ke ngofa kupu mai Yesu fa linga e lus fu fa peu amu ia mona o pa ia le o Yesu tofi e le o ai to tu e le o fo le pelu o le o ti fa lua ya te ila tu ai avea le e ila tu mo fai taulanga ale atua ma Keriso la tu te fai matupu fo i fa tasi mai ia I tausanga yafi e mo e meu foi kupu a saula vai le akali alua ku le fafi alua ku le suli e uma vo o sa fai per kupu e vai lá ele que le o meu sa ngere sa ngere ku mo ngi me ke e nga le o for me mo ai pa e mama na mai o que ku ala lo ku da sua e leo já sou rei que paqui aí mas um pia aí mas siva aí mas o nga aí mas ingo eu maula eu maluanga mau aisa ma cocaine município de aí o le cara lengo foi a cu le calia e sumu ile leonga ile povi ile se fai ai e manga ia lo fam kala ku ia que vai pe e se kala se kala ika no vai fora sa yaire sa fia aire o que me fia aire leonga o alu leonga ka ngo e su ese me ai que o mau leonga ka ngo ele su famelo le su o que ai a o famo more que le ma o nga ele povi le kala ko la au le e que manga il povi nga li que ma onga le ia wa ficou le longo fia ai nga il povi le ya colo le fa mai fer mai su mo le su ya la fa su ko ya mun mai le ke o ale povi le su ma le leo a kawo ku ya la su ma le povi ya o so fai lo le o povi ia o so fai a mo lo fa ko ese me povi leo fa mai le povi leo ma liera o fio mal kupu mo no le lava o le kupu le va o mango le va ai o se foi a o lo sa ngei ni me o le e pule o e mango le va o la a fai que final maria fa ma ku mai o kele ko foi o kele ko sa o que le ko sawa ni o nga va o le que fio ai no fio pe a fai que final ia fa mai le o ia bo le tau ai o wa que ko sawa se kai
e ko sauro wai o ia han rol po fa marole le onga le isu sa o le ia han ro foi mo ia fa ko le onga han ro mo wa le o sa le ke via le ai la sa o ke le ma o ia o ke le ke ia han ro le isu awa ke ira le ko le isu ko foi mai ia o ko o la sa o fa ia ko le povio la fa non ka mo fa o sa fa ia ko le o fa non ka mo fa aran ka mo fa ngala o fa le povio le mo ia fa mai le o ile isu ia vai ai le uru le povio awa ke ai uma o me uma ai awa ke kango le fai ai le povo o le fai ai me ka ma fo sidinga o mercati ke fa ko le isu mo yo le a fia la o fiona go sa le ka ma fo ia la ko mo fanga le ai la u le kango ia e lo ku le o ai mo le isu ko o fai ai le povo ai uma fai ai le povo e saura leo pa mai ile isu i allo me e il po allo me fe il po vi sei come fa e fa mai cara le isu leo se la mofio pa uale il po vi se fai o po vi ma fai e ngale pa uale il po vi se fai fa con le o me le che fai e se po vi ko fu po vi fai ai mai vai foi le foi ainda foi le o ko sa ala o ko sa wa lo vi lo ai ele se foi el povile e a malia la o fiona a pago ala el povile se foi ai o povile ga foi le e era ko sa ya le wa e wa foi ngalo ko sa e o le vi la le carie sumu foi ma le o ka ngo o le povi le se pai ai ia va ben ha foi no su vai a ver aso briu le li ma waso pa ki mo waso fao aso ka polo ia polo waso foi fa ben anga ura e maruanga ma ai se ma fai e so fia ai le ai fa mo mori fa ka ua le aso briu le li le aso que o foi ma fo fez o logo ma fa kai le ko ia mai alu i se farsa pa foi o ko foi bem no ko sa mo ia po le foi no ko ka ko o le que ia o ko mo foi sa mo po vi le se foi ia ala fa a ver ia que no foi a o ia no fale fai le ko ko wai faz fa mo ko mal fia o kele mea o fai ele kua mo kako aga o fai se furu lei mea ki kele bye kalu lava kai ola mai e kele i whaalungo i e mea o mea umanga re e kongo kuspai o kele o wakuangi mea mai kisi mea umanga o mawinga whai lo mai e re kua e kiao le mawhaanga le tau i e sue ma li unu mo sakau e le i pa ole le whainga e le kua o longa kani a mainga longa kari le kioa a whapenga o whainga kai le kua le mainga longa kari o ngai loe le kua le mea la hui e longa kari a ngā mai a le kua pāua le o kanga kai e le koko e sao a koko mai pa ia a koko e mo whainga whaola na rang le me voi le kusi muruni le la whafongai o le ngā lua ngai whawhai upo sumalua ngā lua ngai whāsu ma lua. Whāwhonga whai le la whai ka waku, ngā lua ngai whāsu ma lua. E lea i fo i se tasi o iai le ola. E lea i lava se isi ngoa i nano o le nano langi. O fo ina mai ai tangata e mawhaia o na whaola ina ai o i tātou. E lea ai a se si whaola ina ai ka ngaka nano langi ngā i e sua. Whamei le voi se suafa o iai le ola. E whiola i tanga kaurora ngā soafa i Iesu. E le o Iesu o la upa ia vaso ngā kai. A o Iesu o la upa ia e whapawang. So le mele, ka lia Iesu.
mai e whaaloalo le aso maliu o le li. E le o se aso ka whao, e le o se aso ka alo. A le aso e whaabenga, whaamalu uma lau ke siang. Whaafekai e ma vivi e ma whaingi alo. O ngā o le akari o le aku. Ngā au mai mga oe maa. Mai lau kala i asu, e le siri aku le ia lofo e lo le lofo se kasi. Wa wakuronga o le sui e ia ngā mo. Ia whaamawia le ngei aso maniu o kakori o Yesu. Ma ia whaabenga ma mori aku makoro whaanga i kako e kāresia e Samoa. Ia whaapehoi le Worship Center Worldwide, Larolang. Ia ma uso uma e awa ea keriso. Mori aku le nganga whaafkai. Ia whaamawia le kua ia keo kou. Aua le whewhesesi coronavirus. Ke le aku le alofo Yesu ngai no coronavirus. Ia whapenga pipi mau pe le kua. Swafo Yesu. Amen.